Deng. Siapa nama tak? Rahim, Siapa, Deng? Rahim Bimpato, Berapa usia tak? 80. Berapa lama Miki jual begini ketupat? Mulai tahun 60. Kenapa menjual di sini, Deng? Kalau di sini baru pemjual. Biasanya di mana? Kalau di terong biasa Satu ketupat berapa dijual? 20, Berapa biji? 10 biji. Yang bikin siapa, Deng? Istriku sama orang lain.